Contestant number 8. Now, contestant number 8 is Miss 5 Star. Miss Ofa Hui. Now, she's 22 years of age. Ka hono Tongatapu niti na ngauhia me he fulufulu I Tavake. Ke hina pe toki tāwani ai kula ka hono pāpane. Ke kei whakamahino ko e lanu ia o e merino. Isa, ko e lanu ia o e fuka atonga. Ko e whanua, ko e otua, ko e otumotuanga o wha. Ko e otua motonga, ko hoku tofia. Whamore moto e paspasi mai Miss 5 Star Ofa Hui. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, I am proud to demonstrate a dance of the native bird of Tonga, the Tavake. Also regarding to our protection in the wildlife of the forest. The Tavake is a special bird in the South Pacific, which is only found in the Kingdom of Tonga. Teunga bagu ke Tavake, fulu I Tavake, kula moinehina au kue. Le whatata puna koia Tavake taimini. Ie mai moa ko e Tavake pe. Koe haka kotoa koe ni ai Miss 5 Star. Koe ne whatata I peia ai puna koia ai Tavake. Mo whatonu pe ke whasi koe Tavake. Pasmasi imaya Miss 5 Star Finances. Pea ko ke mea mai pe e ki lupe pau o pea mo princess nai takala. Kau ia I he whaiva maari e mo oni e. Fio whakataha e whaiva whakatonga, whaiva whakamoa, whaiva kiripas, mo e whaiva toke lau. Tako tae minita tau whau e ni ki Hawaii.